Formally ang binokrating bayong public funeral facility king Barangay San Francisco, king syudad ng Mabalacat, alayong mamye libre at disenteng pipagburulan para kareng meyangu biyeng kaluguran king biye. Lakwas na kareng pamilyang limitado mo ing kakayanan na pinansyal. Ing ribbon cutting ceremony, peni munande dina Mayor Jelda Aquino at Vice Mayor Jun Castro. Kayabe, dina Councilors Patricia Acorda at Errol Soliven. Agpang king Mabalacat City LGU, makasauping pasilidad na mabawas ing financial burden dareng pamilyang melakwan at adi ng lareting masalese at dignify the venue para king burol at lami. Dinikdik na naman reng opisyal ing karelang commitment na ibalaw sing pamagpatupad ning proyektong ating direktang benepisyo king komunidad, partikular na kareng higit mangailangan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.